Og I gamla kommuneskolagärna var stickvante fullt av folkje, så var det kommet at høyre landslige. Og rammene var øyeliggjør, ta landsligsspillerne kommer ut ur Byrashusen. Utanför Byrashusen var det flere Sanchez-funkner og flere røver var hilnær. Mellom tar Hilde Røvo var landsligsvenjeren Paul Gulaksson og liskiparen Johannes Jakobsen. Ja, vi släpper utrotten en lilla löte och väntar. Nå tungo I Atlantia, en att tåsa och fäcknast fotbollspraktet tja förska landslinjen I Gjerskvalde. Føriske sigeren og Østerrike I Gjerskvalde fikk allar føringar upp at koka. Folk I 100, ja 1000-tallet, tostu pura fra seg sjølven ut av gøtene at nadisten, at fakna føriske spelaren og sekretæra. Bilar I langun røvun kort og uilandi jøgn gøtunar og alla stedene stod folk og holdsfremtrust av glede. Føriska landslige hei ikkje best tidsi allan fotballsheimen, men eisne flestu føringar av båle vi brakte sinnun. Ungen hei drømt at tar for å komme så vel fra sunne fyrsta altsjåa diste. Og som vera mann hever henta storhenting eisne over I høves samrøve evne, alla stedene har folk av hist ut det.